بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وجميع التابعين إلى يوم الدين. Kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obulamu, ekyengera ky'amagezi, twamusaba ise emirembe n'okusaasira omusomesa waife Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mwene kutusomesa busiraamu buno, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusiime era ni basahaba abagoberera ensomesa de ne batambulira ku bigambo ebyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abateeka okusiima. Olwaleero biidhnillahi ta'ala twida kwedusa ku bukulu n'emigaso n'enkizo eya ibaada ey'essala. Sala ni ibaada bw'oba olingirire nga n'emu ku ibaada edisinga kuba nangu. Tiyetaagisa maani, tiyetaagisa kapito mungi, wabula kyenda mu mutima na mwoyo muntu kuba keyeewaayo ku sala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu bigambo bye bwe yalika ng'anaatera okukomenkereza obulamu bwe, ng'omuntu omuzaire bw'abona ng'obulamu buli kuwaawo, ensonga enkulu niyo ataakwesera mu kulaamira abaana. Aye ife Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tiyatulekera okutola ku kyali kigambo kya sala ng'akoba nti as-sala 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 wa ma malakat aymanukum, ng'akubiriza abantu okufaayo ino ku sala era bakubirize n'abantu be bali kuno obuvunaanyizibwa okufaayo n'okweyitanira essala. Essala kitegeeza erina enkizo y'amaani era abeevu abayidde ke bagoberera enkola n'ensomesa edo tulingirira ebigambo, twidda kubona ebigambo by'abamanyi babiri. Asooka Imam Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala akoba lilabdi baina yadayi llahi mawqifaani, omwana Adamu buli muntu alina enemerera dda mirundi ebiri oba ebifo bya mirundi ebiri byayemereramu mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mawqifun baina yadayi llahi fi sala, nti omwana Adamu bwayemerera mu maiso ga Allah ng'ali kusaala, n'olwemerero olwokubiri olwidde okubaawo mu kaseera nga Allah subhanahu wa ta'ala inda al-qiyam, ng'akaseera k'olunaku lw'enkomerero katuuse. Imam Ibnul Qayyim akoba faman a'ta al-mawqif al-awwal haqqahu, nti omuntu Allah gwasobozeisa naawa n'atuukiriza ebyetaaga olwemerero olusooka nga bwe lusayine buli kye lwetaaga, yaani essala olinaafaayo ku swala eyo n'agisaala, hawana Allahu alayhi mawqifa al-akhar, nti olwemerero olwokubiri, olwemerero olw'okwemerera olunaku lw'enkomerero, nti Allah subhanahu wa ta'ala idda kulumugondekeza, nti ate aliraga ddala n'azaanisa olwemerero olwo aidda afuna okukalubirizibwa ku lunaku lw'enkomerero. Ate ye Hasan al-Basri mu bigambo bye yakoba nti yabna Adamu, nti omwana Adamu, alladhi ya'izzu alayka an dinillahi in hanat alayka as-sala wa hiya awwalu ma yuhasabu alayka, nti kiki ekinaakufuula ow'ekitiibwa, kiki ky'obonako ekyankizo ng'eswala ero by'okutambula obulungi gy'oli. Abo balungi ino baatukobera ebigambo ebyo, twena tusaana tufeeyo ino ku swala, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ebirungi era Allah subhanahu wa ta'ala atusiime. Era nga bwe tubona mu bigambo nga tukomenkereza ebya sahaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tubona bulungi ekyafaayo bwayitibwa n'omwami eyamukuba ekiso hinjara. Abu Lu'lu' bwamukuba sahaba Umar yakobe mu kifo ekyokubuuza owundi nti naani ankosiisa, naani akoze ati, yabuuza nti asalla naasu, abantu baasayire. Kiba kitegeeza nti ye ni basahaba abasigaire bonaboona enkizo baali basinga kugita ku swala. Aye ife olwaleero bwe bakukuba eibaale n'ozirika olwire engulu osooka kubuuza ankubye mu mubwoine, ankubye mwategeire lwaki yankubye. Twena twalibaire tufaayo ku swala ng'abo bwe baakola. Bwe tunaakola tutyo Allah subhanahu wa ta'ala aidda atugondeza obulamu era aidda atuteera emirembe mu buli nsonga. Barakallahu fikum wa ahsana Allahu ilaykum wa jazakumullahu kulla khairin fi dunya wal akhirah.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.